Maya pagat panapon po kaya kayungan. At syuta na po king ka na mayaldo, king pamagnovena parangal, king kaya katamong patulanan ni Santa Monica. Talakad tamo po at makyabe king dalita pamuklat. Siklod tamo po. O Diyos ko, sumaw ka po ka ako. Pumirapot ka, pakas. Ligaya king igpa at king anak at king Espiritu Santo. Pamanisi, itamongan po. Ginukong Hesu Kristo, Diyos ning kayapan, ipaning pakalulu, at ginuning sablang tula,
ika pong sasalpantayanan ko king mabilog kong puso, ika pong panaligan ko, at paninasan king sablang panganib at kalipitan ko, at ika naman po ing palsintan ko, ketang anggang agyunan ning pakakalulong lelangan mo, antimo po akong esukat marap king kakamal-kamalan mong katasan, uli ning dakal kong kasalanan, ama kasumami karing malamata mo, makasakap ko po karing malabitis mo, ani ko pong sisising manyawad pakalulo, ampon patawad king sabla kong kasalanan. Uling balo ko pong matalastas, king ika po kapilanman, eme isakwil ing pusong sisisi at magpakumbaba. At uling balo ko naman ping ika po, king pamamilatan ding santos, patawaran mo ding pakakalulong makasalanan, ae mga intuliran. Uli ning kayalandang lub at kapaliwasan, ante mo ing pamagkalam mo kang Patricio at Agustin, asawat anak ng Santa Monica, alang-alang king masapsap akayadwanan na keka, at alang-alang naman kindakal aluang bibo na king ulira. Magdatila ka po, Jesus sa ginuko, pagkalam mo sa po kako ing patawad king sabla kong kasalanan, ayadwan ko keka kaniting nobena, king pamamilatana ning indukong Santa Monicang pagsantungan ko, ampat ing sabla kong kabalatungan at kasalanan amilabas, king maragul akababanlub, panyawad kong ang tawad keka, at ngako king sisisyan ko, misan at makalilibo impami kasala ko keka, at tatanto kong matibe, namiyuman mi kasala, king kasaupan ning kekang malagrasya. Pagkala mo sa po kako, impamagparating susuyo keka, angga king kamatayan ko, impamika kasi keka, at malmong grasya. Akalmanda kang akit, ampon na bang nan kayan king ligaya, kaya bening Diyos Pat Espiritu, manggaman king alanangga. Panalangin king Aldo kang Santa Monica, itamongan po, maligayang patulunan ding Indu, o Santa Monica ang asawa ng Patricio, at Indu ning emunanon doktor, at ibpaning Santa Iglesia ni San Agustin. Ining mayumuming pamagdebosyon, darawon ko kaya ka iting novenaryo, uli ning pamaninasa, king masikanan mong pamamilatan, arapan ning ginutang Diyos, karing kalulong mabibingbing, ampon penganak amenga waglit uli ning kasalanan. Abinarang kalulungkot, ding pakakalulong indung masipit magnasa, king pangakabus ding anak da. O maligayang santa, ampat ika po, balo mong penibalan ing pibale-bale mo, at katubale, paking ekalaro, mong pamanyapat king kabanalan, at ayamuyot mo naman ing sintanang Patrisyong sadyang palpimwa king ganakamu, kamong lub at kapibabatan, at Agustin, apalakomya naman na lub king lugod mo, pamanalangin, luat, pamagpenitensya, inyasat pigmulalande ding meto balayan, ing pi bale-bale mo, uli ning karatunan at pamayagayagayo, at uli na naman ning masampat mong pamanaral karing katubale mo. Magdatila ka po, malugod mingindo, balikdan mo no man sa ding pi bale-balemi at katubale, bana keman mong dumaton at mikakasundo, at esa ngayning mayuyuman itang karatunan na masakit ng penabilin kaya kata ning ginutang Hesu Kristo. Yapin itang karatunan apepakit mo kaya kami king pi bale-bale mo. Panyawad mo kaya sa ketang ganakang bininyagan, abinaming kaministilan king BAT, kanitang pamagpenitensya at pamibabatang makayama kang Jesus. Kanitang pamaningat at pamanyasat king pi bale-bale, at lalong-lalo na kanitang pamanaral karing anak, antiking mga latilapat malalagwalang amuyutan. Inyapin mo ing demonyo, pisasakitan nong siran. Daptan mo sapo, king ela mawiwili, king kaparangalan, akabadang bina, ring kayanakan. Nunem yela sa king ekalarong takot king Diyos, apanibatan ning tunay kabyasnan. Banting upayang king pangabiyeming mikakasundo at misasanlub keti. Apalaran ming miyabe-yabe mo naman kayang banwa.
Antimoing pamiyabe-yabe yung eni, iko ning asawa mo at anak, at kanita itangan, adalit tayong kapurian king Diyos, datang king alanganga yanasa. Panalangin king Cana Mayaldo, ing kalukan ng Santa Monica. Itamongan po, maligayang Indo at patulunan ming Santa Monica, uli na wari po nitang kalukan, ame ngayo king puso mo, king pamakyapos mo king kalukan ng Jesus. Aking agyamang nawa kapag kabi, eya mo rin minggil king puso mo, king bandi keti sulip, nune bagkus tikusan mo at pemye ingkeraklan karing salanta, bakang may kapibilangan nunwari sa king pimbanjan karin banwa, magdatila kasapu, panyawad mo kay king Diyos, masapsap apamalsinta king kabanalan ay itinan. Mabiyasa kesang makisausig at mitutula ketang ilugod na kekening Diyos, at anakesa magnasa king nanumang bandi ketiyato. Nune bagkus mabiyasa kesang mikatas at manlimus karing salantang kalarawan ng ginutang Hesu Kristo. Ketang hanggang lalabis kim pagkabiyemi. Pakirasan mo sa kaya kami malugudayin do, ing grasyang itinan, pati na ing yadwan mi kaya ka kaniting novena, nung makaligaya king Diyos, at makakayap na naman kaya kami yanasa. King katahimikan, sambit lang talapongeni, ding grasyang burita mong nabangnan, king pamamilatan ng panalangin ng Santa Monica. Ipami at ikabanwa, misamba ni lagyo mo, datang kaya kaming kayarian mo, mi pamintuan ng loob mo, kaya tisulip ante banwa. Bapu Maria, mipnu ka king grasya, ing Diyos sa tsukeka, nuwan ka karing sablang babay, at nuwan niya pa naman, ing bunga ng atyan mong Yesus. Ligaya king Igpa at king Anak at king Espiritu Santo. Ipami at suka banwa, misamba ning lagyo mo. Datang kaya kaming kayarian mo, mi pamintuan ning loob mo, kaya tisulip ante banwa. Bapu Maria, mipnu ka king grasya, ing Diyos sa tsukeka, nuwan ka karing sablang babay, at nuwan niya pa naman, imbungan ng atyan mong Yesus. Ligaya king Igpa at king Anak at king Espiritu Santo. Ipami at ikabanwa, misamba ning lagyo mo, datang kaya kaming kayarian mo, mi pamintuan ng loob mo, kaya tisulip ante banwa. Bapu Maria, mipnu ka king grasya, ing Diyos sa tsukeka, nuwan ka karing sablang babay, at nuwan niya pa naman, ing bunga ng atyan mong Yesus. Ligaya king Igpa at king Anak at king Espiritu Santo. Panalangin ako pupusan king Aldo. Itamong po, o pamakalulong Diyos, tula daring malungkot, at biyading manalig kaya ka, ampat king pakalulo mo, lingusan mo't pekiramdaman ing dakalalwa ng Santa Monica, king pamibalik loob ning anak ng San Agustin. Pagkala mo sapo kaya kami, uli ning pamamilatanda ilang adwa,
king tangisan mi sa ing kekeng kasalanan, at apakirasan mi naman sa ing patawad, uli ng malagrasya mo, uli ng ginuming Heso Kristo ang anak mo, kambe mong mabibiyay at manibala, ampo ng Espiritu Santo, yanasa. Ngayon po, dalit tayo po yung kakatamang dalit, parangal king kakatamang patulunan. Kilagyo ng igpaam po ng anak po ng Espiritu Santo.
Mayap at magrasyang sisilimpo kaya katamungan, at yuta na po ngeni king kana mayaldo ning kaya katamong novenaryo parangal, para king kaya katamong patulunan, Santa Monica. Kambeda po rin kaya katamong sariling kapagnasan at panalangin kaniting Santa Misa, iabetala po rin kaya katamong makatuking mass intentions. Para king pasalamat ng Mayor Teddy and Mrs. February Tumang and family, Chris and Rona Gomez and family, Jose Pepe Hizon, Monet Kapulong, Jet Manalang, Nestor and Mila Ibay and family, Anding and Bojar Kapulong, Sonia and Des Villanueva, Gina Kapulong, Lilian and Ray Antonio, Baby and Noel Kapulong, Boy and Bajon Kapulong, Edgar and Lourdes Pineda and family, Adelaida Sarmiento, Riza Serrano, Joey Serrano, Rita Dairit, Rico Sarmiento, Gregorio Sarmiento Jr., Mario Tresvalles, Ruth Tresvalles, Timothy Zake Mangune, Jenny Rose Fernando. Para king special intention ng Albert Ian M. Trinidad, Rosel Montemayor, Regina Dizon and family, Jezaret Peñarada Manarang. Para king birthday Thanksgiving ng Ronel Vergara Gonzalez, Jane Nolasco. Para king speedy recovery ng Lorna Lising, Liwayway Musni. Para king special intention ng Edgar Canencia, Jimwell Oliver Macabali, Gian Kyle Baluyot. Para king Kaladuadari Maximo, Maximiano, Ludwig, Tito, Marciana, Jeng, Rosita, Catalina, Teresita, Maria, Loma Gloria, Donicio, Ronaldo, Rolando, Remedios, Marciana, Nelia, Estrelita, Marcelina, Faustino, Giancarlo, Meolina, at ding sablang kaladwa, King Purgatorio. Para po king kaya katamong ka na mayaldo, ding kaya katamong novenaryo parangal kang Santa Monica, ding kaya katamong pong love offerers, apin po rin kaya katamong kaparokya, Ibat King Santa Cruz Maragol. Officers and members na po, ring EMTC, officers and members na ring honorarias, officers and members na ring Couples for Christ. Para po ka rin kaya katamong lay sponsors, Redentor and Rosalie Kagungun and family, Jesus and Sheila Mandap Cadena and family, Federico and Carmelita Mandap and family, Jesus and Aurora San Luis, Ruby Mungkal, Asuncion M. Quintela, Ronel V. Gonzalez, Jeffrey and Sheila Navarro, Villamor and Rizalina Tolentino, Josephine Macabali, Josephine Dolosa, Angelina de la Cruz, Vergel and Maureen Mangila, Madel Macabali Sunga and family, Loren Macabali, Encarnacion Macabali and family, Glo Medina, Emerita Lumba, Lydia Francisco, Stephen Pilaw, Susan Villegas, Loida Aison, Paul and Marisa Fernando, Weng Fernandez and family, May Laison and family, Nelia Gonzalez, Ramon Zablan, Marvin and Lalaine Santos, Santo Domingo Village Chapel Pastoral Council, Dr. Luisito and Bang Vismanos, Santa Cruz Maragul Chapel Pastoral Council, Ruben Castillo, Corazon Santos, Maricel Valencia, Sherry Sibal, Roger and Irene Amio,
Bebot and Dizon family, Greg and Beth Baligod, Arcely Lansangan, Rosemary Punzalan, Joji Yabut, Luer Velasco, Charmaine Torres, Mark Ocampo, Raiza Marie Calma, Lita Luna, Agosto and Brenda Manalo, Maria Bianca Lansang, Sean Bebing Lansang, Nestor and Elena Balbuena, Shanang Pineda and family, Estelita Naeza and family, Paul and Lolit Barin, Joyce and Carlos Ginto, Amelia Perez, Elsie Musni and family, Jane and Derek Tumambing and family, Odette Grace General Merchandise, Hacienda Gracia Resort and Hotel, Pablo Macalino, at din kay katamo pong sablang aliwapang lay sponsors. Para po king kay katamong kana mayaldo novenario, panimunane po ning kay katamong bisitang pari, Ireverendo Padre Marianito Malyari, Cura Paroko ning San Jose Parish, Cabalantian, Bacolor. Talakad tamo po at abe-abe tamo pong magkanta, King Dalit a Pamuklat. Masaya, Polisa.
King lagyo ning ipampo ning anak kampo ning banal na Espiritu. Ing grasya at lugod ning Dios manatili kekongan. Kaluguran kong kapatad, kin Dominggong iti pagmasusyan tayong Domingo ning maya papastol, at atyu tamo king kanam ng aldo ning novenaryo tamo para king kaya katang patulunan ni Santa Monica. Ban karapat dapat tamon tanggap kaniting maulang grasya, ganakan tapat sisyan ning agawa tamong pamikasala. Itangan po, magkumpisal ko kin Diyos sa mayupayan tutu, at kay kayo kapatad, uling mikasala kong bina, king isip, amanot dapat, at miyayaliwang kakulangan. Ing Diyos sa mayupayan tutu pakaluluwa na katamo, patawaran ka rin kasalanan tamo, idala na katasana, kimbye alananga. Pakaluluan mo kami. Kristo, pakaluluan mo kami. Kristo, pakaluluan mo kami. Ginoo, pakaluluan mo kami. Gloria in excelsis Deo. Manalangin tamo. O Diyos sa ipami, at ning ginuming Kristo, agyang karing libis ning mapanganib, karinya dumala ning kekang balayan, alang dewa ka na dapat dang pitakutan. Uling tutukyan da, king kasalpantayanan ning ngawus ning pastol, at tinubod mo para sikanan. Itingid mula rin kaisipan mi kintolo ning kayang siwala. Patnubayan mula ring takbang mi king dalan na pepakit na.
Banabalumi ing sikanan, ning makayatyat ng gamat, at magtamasa king sala ning kekangalang patanat, apangayatyu. Adwan mi ti kapamilatan ng Kristong ginumi. Pamamasang ibat, king libro ning dapat daring apostol. King Aldo ning Pentecoste, i Pedro tinalakadyo, kambering 17 apostol, at nga nang migsalitang masikan karing tao. Ding sablang memalen ning Israel, sukat dang abalo, king masalong tutu, king iting Jesus, ing pinakuyo king krus, yo ing gewa ng Ginu at Kristo ning Dios. Inyang dimdam ding tao iti, meligaliglo pilubluban, at ngara kang Pedro at karing aliwang apostol. Nano ing sukat ming daptan, kapatad. Pekibat ng Pedro Carelo. Payinggulot ko karingke kong kasalanan. Ing balang metong ke kayo, at pabinyag kayo king lagyo ng Hesukristo. Balang mga patawaran ding ke kong kasalanan, at tanggapan niya ing Espiritu Santo, ing kalam ning Dios. Uling ing pengako ning Dios, para kaya kayuyo at para karing kekong anak, at para karing sablang atsu, king marayu, ding sablang ausanang lumapit kayo, ning ginutang Dios. Migsalita pang malambat karela i Pedro, king kapamilatan ding miyayaliwang pamagmatulid, at nganang menablok karela. Iligtas yu ing kekong sarili, king parusang daratang karing marok alahi. Ding keraklan karela, meniwalalo king keyang aral, at tinggap do ing keyang sinabi at pepabinyaglo. Kanita mo ring Aldo ito, ang galang 3,000 katao, ring miragdog, king kabilangan do. Amano ning Ginu. Ing Ginu, yaing pastol ko, nano po ing kailangan ko. Ing Ginu yaing pastol ko, nano po ing kailangan ko. King dikut amalabong, karin naku papagpainawan, at king makapasnoda numan, karin naku daralan, pagkaluba na akong bayong sikanan.
Nako king dalan ning katuliran, agpangkingkeyang pengako. Agyang karing libis ang mapanganib karin ko dumalan, eko numano balang. Uling ika, ingka kong katambayan, ing pamarugmot tukod, ilang babyasi kanan loob kanako. Misasadyayang pamangan arapan ko, king mismong akakit da ring kasalang ko. Buntok ko king laro, kayayang lalanyan, tula ko, makanyan-kanyan. Pawang ingkayapan at lugod, ilang mamantabe kanako, kiyakaba ning biyeko, at king bale ning gino, manoknangan ko, kapilan pa man. Pamamasang iba't, king mumuna ng sulat San Pedro. Nung biyasa kong mibato, king kasakitan amiraras kaya kayo, agyampot ang darapat kong mayap, bendisyonan na kayo ng Diyos para kaniti. Itiya insangkan, nung bakit inaos na ko ng Diyos, uling ikristo mismo, dinala niyang kasakitan para kaya kayo, at likuanan akong alimbawa, ban kanita, tuki ko kimbakas ng delanan. Eya di napat na numang pamikasala, alang metong mang kalaraman, ang meramdam karing labi na. Eya minablas kalibakan, inyang libakande, e na inisip inggantiyo, inyang pepasakitan de. Nune, peniwala na ing sarili na king Diyos. Ing ukom ang makatuliran. Dela na lo king katawan ng Kristo, ring kasalanan tamo, kanitang pinakure king krus, ban kanita, ita mo, mateta na king kasalanan, at mieta mo, king katuliran. King kapamilatan daring sugat at inggap na, kinayap kayo. May ngari kong tupang melili, dapot ngeni, migbalik na ko king pastol, at talayingat da ring kaya kong kaladwa. Amano ning Ginoo.
nako, at din ka nako balurako. Inginu manatiliya kay kayo. Pamamasa king may pabalita agpang kasanwan. I Jesus nga na, ing katutuan sasabihan ko kay kayo, ing lulub king kural daring tupa, ay daralan king pasbul, at king aliwang paralan, in taong iti mapanakoya at tulisan. Dapot ing lulub king pasbul, ing pastulda ring tupa, yaing bubuklatanana ning bante pasbul. Pakiramdaman da ring tupa ing siwala na kabangawsan nala king lagyura, at panimuna nala kalwalda. At nung alwal na nalangan, manimuna ya karela at tukyan dering tupa, uling balure ing siwala na. Dapo tere tukyan ing aliwang tao, nuneta kasande, uling ere balo siwala ing aliwang tao. Sinabi ni Jesus iting talinhaga karela, dapat tereyantin dyan ng burinang sabyan, inya pa si bayo ng sinabing Jesus karela, ing katutuan sa sabyan ko ke kayo, ako ing pasbul ning kural daring tupa. Ding sablang dinatang makapawuna ka na ako mapanakola at tulisan. Dapat ding tupa, erala pakiramdaman. Ako ing pasbul. Niinuman ing lungub king kapamilatan ko, miligtas siya. Malaya yang lungub at luwal, at makatagpuyang pastulan. Datang yung mapanako, bayamong manako, makamate at manyira. Di natangku, balang mikabye, labis-labis. Kaluguran kong kapatid, ing maya pabalita ng kakatamong kaligtasan. Good evening po kay kayungan. Metong siguro kareng sikat at popular king mabilo gayato a Santa, yapi ni Santa Monica. Marakal na ring makarelate a pengari kang Santa Monica, uli ning karanasana king kayang anak. Iba ko po metong iya kareng magdebusyon kang Santa Monica, inyang anak kami. Paborito ne ing santang ini at paborito ne ing kukwento ke kami. At tanya namang kasanting ing ebanghelyo ngeni because bala mo fitting iya king pisasabihan patungkol king pamaging pengari ng Santa Monica. Metong yang panawos ke katamo ban maging mayap apastol. Of course, our real good shepherd is the Lord Himself. And as Christians and baptized faithful, we are sharing with this shepherding and hoping that the Lord will grant us the grace to become also good shepherd to our own families and children. My dear brothers and sisters, ban kanita puwan tinjan taya mo.
Ining konsepto na ning maya papastula babanggita ng Kristo king Ebanghelyo ngeni, di nanda ko pa mong konteksto nung nanuyang itsura ning magpastol niyang panahon ng Jesus. Kanitang panahon ng Jesus ing metong kareng pinakamasanting nga business yapi ning pamanyese tupa. Uling part daring si Sese na tupa, pisasalida laban kanita, i-offer kin templo, at kanandala karing tawling apunan, nang si-celebrate ding Passover, daring Hudyo. At ding mapilan ka rin, dala pisasali, no si Sesen dalang malambat, bakit? Uling pisasalida yung balahibo da, ring tupa, ban magawang imalan, ban magawang tela. So therefore, digbag bante o ring pastol da ring tupa, maglambat lang kawutos da ring tupa. Uling kayari dalang inurud itang karelang wool, itang karelang balahibo, siyempre itang pamanyese, continuous. At baloy po ba, ing sabi ni nga pong ginunga na ing maya papastol nga na, aw sana la ring kayang papastulan king karelang lagyo. Pota po balata mo symbolical yan ni, it is also literal. Uling masanting niya relasyon ng meto nga pastol, karing kayang papastulan, ding minunang magpastol, mamiyalang pet names, karing karelang papastulan. So nung 100 la rin tupa, tilang 100 lagyo. At baloy po ba po tangawsan dalalagyo ring karelang si Sese na tupa, dapat melodic ing awus. Melodic. Lamo mo nang ikayo nang maglambing kayo. Potang ausan yung kaluguran nyo kimbye, potang makamud kayo at intono. Limbawa, inaus mo yung asawa mo, darling, tinyang melody. Ding mo namang pastol, kanitang minunang panahon, didinan dalang lagyo ring bawat tupa, at pa-memorize datang melodic calling ay ita, karing balang tupa. Ban kanita nung den tupa dami samot la karing aliwan tupa, they can easily call their sheep by their names. Makantita yung meto nga paralan, ban kanita lumalam la relasyon ng magpastul, karing kayang papastulan, calling by their names. At aliwa mo itang meto nga pastol niyang minunang panahon, magdalayang meto nga pamalu. The usual pamalu na baluta mo, bala mo tukod ya, actually aliya. Metong yan dutong, balo ya po isa nga makapakanyan yan eh. So itang sa nga pututan de, ban kanita makabala mo number 7 niya, ing sanga. Because at inyong purpose, itang lamo hook. Ban kanita kapag din kayan tupa, masyas labuntok, nung nula mamunta, itang pinaka-hook na nitang dutong, yung panabit na karimbatal darin tupa, ban mibalik lang. So to discipline daring tupa, kailangan nung saklitan batal, ban mibalik na la, king karelang kawan. Katlo, ing meto nga pastol, kailangan po tang papastulan ala, mira, simbengi, dala na laking kural din kayang papastulan, impung kural, alayang pasbul. So nung makanya niya, kaskup ing pasbul na ning kural, ing tatalakad pasbul, ing mismong pastul. Karinya po matudtud ketang pasbul. Ban kanita balo na, nung atin lungwal, dalanan de katawan. Nung atin lungob, dalanan de katawan. Kini ay ba't itangamano tamong over my dead body. They serve as the gate na ning kural. Kaya nga na ning apong ginong, I am the sheep gate. Because makanyan laring pastul niyang minunang panahon. So boy kitane po'y larawan. Ngayon ilungob tamo, nung makanano tang makapulot, king maya papastol. First, pwedeng magpastol nung alayang pigkalugke ka, ing tune pastol, ing mikibandi karing tupa. Tandaanan niyo po rin hanggang anak yu bilang pengari, andyang neng kaya yo sa sadyan din nung bakit binuktot yu la,
binyeno pa rin ni nga pong ginuden. Pigkalubno pa rin ni nga pong ginuden. Kaya nga santala rin nga anak bilang regalo ki nga pong ginum. Andiyan neng kailaman makaplano. Pag mibiyaya ke kayan, ing buri na sabihan, pigkalubne ning Diyos keka. At bilang pengari, naning katungkulan mo bilang pastul, yapin impawulagan me, ing mi pagkalub keka. Nino mo ang pengari ke, ninayayo pahulagan ding anak yo, pahulagan yo lang. Nino mo ke ni rin pengaring eyo si sesen ding anak yo si sesen yo lang. Pero ning kay magtakata mo, bakit sinese kunoman namong, pahulagang kunoman, ligurang kunoman, ot pasaway la, ot masyasla buntok, ot ba nga pasosola, ot magwalala rin nga liwa, ot de nga liwa mawawalala. Maybe because magkulang tamo, king training, king pamagpastul. Nano mo po rin balo tamong training, king pamagpastul. Itamong nang makanano rakatam pinastul, din pengari tamo. Pansin nyo, nung makanano rakatam peragul din pengari tamo, makanyan talang paragulan, din anak tamo. Kaya pining kayo, mapabibigla ka, nung nanong kukomplain mo kanita ka rin pengari mo, bangeni, gagawan mo na. Dati mamamag-complain kayo, buring gagawa ng makong ningin, yung pengari na ka, dehigan me pa'y mamo. Dehigan me pa'y tatang mo. So we have to learn from our good shepherd on how to shepherd our own children, our own flock, our own family. Naning munang tuturunin nga pong ginukekatamo, yapin po ini. Tuturuan na nakatamo ni nga pong ginu na ikatamong mituro ka rin nga anak tamo, ban kanitay ligtas tala kem pamaging makasarili. Iligtas tala kem pamaging makasarili. Baloy po nung bakit nakal ka rin nga anak yung maging makasarili, kasalanan nyo rin pengari. Anak la pa kasi din, potang papagbakalan nyo la. Potang kayo papagbakalan nyo la, nanong muna yung sabihan, nak, mo pamiyay ni keka mo. Oy ta, may ragul lang mayimot. Kasi naklapa mo yung training mo, mo pamiyay ni neke kamo. So di nga anak po tang daragul la balada, entitled laking keganagan ng bibyeta mo. Milalako king kamalayan da, na yes, ating kang right kaya kayan, but you also have the right to share your food with the other. Baluyo puring tupa, pota kanong alimbawa, atin may wala, atin kulang la, apan sina ng agad ning pastul. Bakit? Lingalingala. Magkangyela. Very sensitive la rin tupa, potang atin malalakwan. Very sensitive la rin tupa, potang atin may wala. At ini siguro yung mumunang paganakata mo, kaning anak tamo, kabang para gulantala. Turuanan talang maging mayimot. Turuanan talang maging makasarili. Uling makatakot kapag yung anak, laging isipan na entitled yaking kegana-gana. Nayakit yung ulaga dari nga liwa, narin nakiting sawop dari nga liwa. So hanggang anak lapa mo, turuanan tala na yes, bakal mo ini. Pero nung ating kangikit ka rin kaklase mo, na alam bakal, share me. Nakamanmate, nung ka masyadong kinabsi. Ning kaya na namang kaulaga, kimbiye pengari, kalugurang kong kapatad, alima mo itang tuturuanan tayong anak tamo, na milako yung pamaging makasarili na at mabiyasa yung makirake, turuanan tayo na mga makiramdam karing siwala, daring aliwan tao. Ako po niya nga tsuko king angeles, atin kung meto nga kapatadapari, siyempre siguro aliyarin aware, king kayang kain, masayaya siguro king gagawa na. So one time, sinumbong yung imakan ako. Nga na ning ima, among, makisabi naman king kapatad mong pari nga na, ako ngapin nga na, ding anak ko, diyang atinan kami kimbye, kula padarala ka rin kain nga na, fancy restaurants. Kasi I don't think they are ready for it. Mo nga na, daralano kem fancy restaurants ding anak ko. Kaya nang mumuli laking bale nga na,
mag-inartino ni nga na. Potangkot ng kulaw, bao kakanyang kayo. Ay ba't sabihan da, dela na kay kasi nga mong king makanyan, lagi na kindarala king makanyan. Ning kayo migaga nakatamay katampengari, kayo kung pengari, na migaga nakakayo, na sana yung boses yung yang mararandam. At ninong bisang pengari, nakabang paragulan may anak mo, karening certain values na balo mong makasaw, at kay ba't biglang atinlino ba kakaluguran, tirwanan, de, ketang kabaligtaranin tuturo mo, sigurado nga tangan burita. So we should protect our children, karing makanyang boses kim paligid da. Ako mo po, wala akong anak, pero ting kong ampun, ating ko sese. One time, si Bianang Kepoy metong ng kakaluguran nga ako, anak. Yako rin ka na ako sese, pag dininang kong bakal din na 50 pesos, kilob ning patingapon, itamoy pwede dang gastusan. Eko naman sasabihan ni Ngemo libre, pero nang kaya mo rin masanting anak nga ako, natuturwanan ming karakong sese, ban gumastos kinge na dapat gastusan. We should protect our children, karingantining boses, lalong-lalo na kalaban tayang ini in social media. Kagising da ngabak di nga click, kagising da ngabak TikTok lang alam patugot, kagising da ngabak marakal na paworas magkayiking Facebook, karatangdang megaral marakala oras gugugulan kim Facebook kaya sa akin pa mag-aral da, abay mitakutan ka. Potaliwana ding prinsipyo, ding values sa tuturo mo, ilang babiyayan da, nunay tangal benda, darandaman da, ang popang mituturo karela, karing kakaluguran, ang pongaliwang pengaring kaya beda. So di na i-cautious, di nang talang kay ding anak tamo. Ingatan tala karingantining boses kasi pota, aliwala tukyan at malilila bandan tawli. Ana namang kaulaga king meto nga pengari, yapin itang sana tintang pamalu. Ay kung sasabyan pamaluan nyo rin anak yun pamarusan. Ing sasabyan ko mo, ning kayi masakit king pengari, ing manasakit yung anak na. Sanong buriyo, ing manasakit yung anak yo, uling eye, peburen yemot, eyo, pinansin ing malinan daraptan, uyi kayong may malu kaya tinabit ye, ban bibalik, anjang may nasakit ya, anjang may namdaman niya kay kayo, anjang pigtampuan ako pa, ing importante, eya malilili at mawawala. Bato-bato sa langit ding millennials ngene no bisang mamalu. Kung sasabihan mamalu kong anak, pero learn to discipline your children. Nung pwede lang tampan, pwede lang sabyanan, pwede lang pangaralan, pwede lang kamwanan nyo lang. Uling pwedeng in teacher dange ni ringanak ingakakit na king social media. Pwedeng ing tukyan da ringanak ngini, itang ayayal benda king palabas. Dapat intakla pa rin din Filipino values, sampung Catholic values, kaya katam pengari, kaya kayong pengari. Ban kanita dinganak yu, dagol lang masalese at daragol la ayon, ketang mayap at makasawop karela. Ana namang kaulaga, king meto nga pastul, yapin itang you watch over them. Kalupa na ning meto nga pastul, matudtudya, ketang pasbul na ning koral. Balo yu po, ing meto nga pastul, kabang matudtud la rin kayan tupa, mababoy at tudtud. Pinapinandit lalawen na lat bibilangan. Pinapinandit lalawen na la nung matudtud la ring tupa. Dakal ka rin pengaring makanyan pa, king kasalukuyan. I remember my dad, bayo ya pumatudtud yung anak kami, i-check na kaya pa mo ka rin kwarto. Pagating kulang kaya kami, sigurado ko, maninaya ya ketang kusina, kaya ping kapag kagad din tang marine kakasi, makagising yapat magkape king kusina. So anang kaulaga king meto nga pengari na you watch over karing anak, especially when they are asleep.
literally and figuratively. When they are asleep, potang matutudla pa kaisipan din. Dapat makabante ka. Potang matutudla pa tiwala din. Dapat makabante ka. Potang matutudla pa lugod din. Dapat makabante ka. Potang matutudla pa kasalpantayanan din. Dapat makabante ka. Potang matutudla pa malasakit din king kaparan tao. Dapat makabante ka. Uling king kapamilat ang darening pamagbante mo, panandamanan ng anak mo, na even ketan time na maguguluya nayantin dyan, at ka pa rin, may gilutan, no inantabayanan me. Of course, I don't have the right to say this to all of you, especially you parents, ako mampengari. Magsalita ko mo ayon king karanasan ko karing pengari ko at karing akakit kong uwarang pengari king paligid ko. So nung sakali king panahon tamong ngeni, sabihan tamo nawuso yan namong, pamalyanda kayo po, ulinging mayap at masantingayasal, milalako king uso. Ing pangaral ang masanting, milalako king uso. Bakit until now, the Good Shepherd echoes king kakatampi samban? Because naman milalako king using maya papastol. So itamo naman yung paganakanak kikatamo ni nga pong Gino, nung makanano yung meging maya papastol ni Kristo, nung makanano yung meging maya papastol a pengari, yung kikatang patulunan, makanyan tamo mo naman sa nga rin grasya king nga pong Gino, banong sakaling etapa maya papastol, o still trying na maging maya papastol, di na nakatang grasya ni nga pong Gino, banlalo tamong kumayap. Amen. Talakad tamo po. Itangan po, sasal pantaya ko, tingagli kang upaya ng Banal na Espiritu, bibayit ka Santa Mariang Birhen, linasalalan ng upayang Poncio Pilato, mi pako king krus, mete at mikutkot, tinipaya ka ring mete, king katnungaldo, sinubliyang mebye, pepayta sa banwa, makaluklukwanan ng Diyos, ipang mayupayan tutu. Ibat ka rin magbalik yan ang manketi, ban mukum ka ring mabye, ang pon me nga mate. Kinong Diyos sa malugod, tagkilan mo sana rin balang puso da, ding pengari, ding leaders, ding government officials, ban kanita maging matibay lang testamento, ning pamaging maya papastul, karing karelang sa sakupan. Karing balang panalangin ngatang makibat, Gino, kaluguran mo kami, pakiramdaman mo ring panalangin bi. Gino, panimunan mo king kural mong tupa, ring sablang maniwala, at tatanggap king kekang amanong, at antimurin ding marayo pa kaniti, inya ng aming manalangin. Gino, antabayanan mo ring manalig king katuliran, at antimurin ding epaginulot king pamagbenggansa, inya ng aming manalangin. Gino, manatili mong antabayanan, dingke kang kakaluguran, tunton kingistong dalan, at ibalik mo laring mebating, karing lambak ning karalamduman, at pami kasala, inyang aming manalangin. Gino, manatili mong antabayanan, ding mibubuklat karing pasbulda, karing kapaddadang at tsuking pamangailangan, at antimurin, karing makakilala, king siwala mo, inyang aming manalangin.
Ginoo, ang tabayanan mo ring magnasang makibat, kingaos mo. At ding epa may nakit, king bukasyon da king biye, inya ang aming manalangin. Ang tabayanan mo ring manimuno, king kawan mo, kilob ning Santa Iglesia, at pasagiwan ing sigasigda, rin mapagbayaking obrara, inya ang aming manalangin. Ngeni, adwanta mo yung sarili tang kapagnasan. Ginong Diyos, darawon ko kay kari sablang pengari, ding leaders kimpisamban, ding sablang susuyo at makobra. Mananasana lagi kaming lumawi, kaning hulmanan ning kekang pangamaging maya papastol. Mabiyasa kesang makiramdam kinsiwala mo. Banin siwalang iyapsemi karing kay kaming sasakupan, siwala niya ning ipa malugod. Adon miti kapamilatan ng Kristong Ginumi.
Manalangin kay kapatid, bang kay katandahon matanggap yang arapan ng Diyos ipang mayupayan totoo. Ginoo, ibayo mo kami kapambilatan dareting misteryo ng pangasubling mebye, mananasan ng ngalang kupas ng obra ng kay kaming talapan at bus, pagdala na kay ngalang hanggang tula, adwan miti kapamilatan ng Kristong Ginoomi. Ing Ginoo manatili kay kayo. Yat nayula rin pusoyo. Pasalamat tamo king Ginoo at Diyos tamo. Tuneping karapat dapat at matulid, ing pasalamatan da kamparati at numang karinoy pa, Diyos king alanganggat lubos mayupaya, kapamilatan ng Yeso Kristong Ginoomi. Pupuriyan da ka king lubos sa maragulat tula, kaniting panawon ing pamanyubling mebye, inyang Kristo meging sakripisyo Pascual miya. Kaya dinatanging munag ning bayong panawon, ing makabang pamagari ning pamikasalame pupus na, ing mi pahama kaya tumiri na niyang bayong biye, ating tao misan pa megawayang alang kakulangan. Ing tula ning pamanyubling mebe babayo ning mabilo gayato, kabadi sa blangkoro ring anghel banwa, daralit king kekandigaya, layong makyabel antok ng babe kapuryang keka, at ngaming kakanta. Kaping banal o ipa, iking panibatan ng sablang kabanalan. Ulin dito pagparalampumi, papabanalan mula retingayin, king espiritu mo, ban para kay kami malyari lang katawan at daya, ning ginuming Heso Kristo. Bayo yami dawon ko sang lugkim pamaylas at kamatayan, king waning tinape, pepasalamata na ka at pinuri. Piraso ne at binyene karing kayong disipulot nga na. Tanggapan niya iti, ikongan at kananiye. Iting kanakong katawan, amidawan para kay kayo. Makanyan mo naman kay ba't nga punan king waneng kalis, pasibay pe pasalamata nakat pinuri. Dinwang ning kalis karing king disipulot nga na, tanggapan yeti, ikongan, at minumko kaniti. Iting kalis ng kanakong daya, ing daya ning bahay talangang gantipan, amibubo para kay kayot para karing sablan tao, banketa yung patawaran laring kasalanan, daptan yeti, bilang kapigaganakan kanako. Ing misteryo ng kasal pantayanan.
ganakan mo yo'y paing kamatayan at pangasubli ng mebya ng anak mo, daraw mo yakke kay tintinapining beteng kalis ng kaligtasan. Layon ming pasalamatan ke kayong pepalirian mo kaming matampang talakadarapan mo, ban sumuyo keka. Mapagkumbabahaming pagamwa mo, kingi kami nga sanang misulusulo king katawan at daya ng Kristo, tipuna na kami nganting metong ning banalay Espiritu. Ganakan meway paing Santa Iglesia mong makalaganap king meto yato, ban mi ganap king lugod. Kambi ng Francisco yung kaya kaming Papa, i-Florentino yung kaya kaming Arsobispo, ipasyano yung kaya kaming Obispo Emerito, risablang pari, religyoso, at ding sablang anak mong pakatipon keti. Ganakan mula naman ding kapatad ming pepainawan at maninayan subling miye, at ding sablang may ngayangon na biye, tanggapan mo sana king maligaya mong arapan. King katayimbikan, ganakan tala po, ring may yango tamo biyeng kamaganak. Pakaluluan mo kengan, gawan mo kengan karapat dapat magkamit kimbiay alananga. Ban kabe ng Maria, ang Virhenin duning Diyos. Kayabe ng San Jose, kay maulang esposo. Kayabe ng Apostol, ding banal, Santa Monica at San Agustin. At tinupad king malmong kaburian, king kakabaning panawun puryan dakat paligayan, kapamilatan ng Jesucristong kekangadak. King kapamilatan ng Kristo, kambena at kaya, ipangmayupahin tutu, kagom ning banalay Espiritu, pupurian dakat parangalan, manggaman king alananga. At ngeni bilang metong pamilya, manalangin tamo, kim panalangin at tiro ng Kristo. Ikabos mo kami yogi nung kisablang marok, malugod mong ipagkalubing kapayapan kay panawunbi. Banking kasupanin kay kang pakalulu, parati kay may kabos king kasalanan, at miligtas kisablang kaligaligan. Kapag maninay kami kambening maligayang kapanaligan, kay panyatan ng Jesucristong kay kaming talapangabos.
hanggaman kingalananga. Ing kapayapaan ng ginumanatili kapilanman sa kay kayo. Ida kay tampo yung kapayapaan kay balang betong Spirit you, Spirit you, Spirit, 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 Spirit. Pero ng Diyos ang ilalako, king kasalanan ning yato. Kaluguran kong kapatid, niyong maya papastol, ing kordero ning Diyos, ing milalako king kasalanan ning yato, mapalad la ring mayayawos king apunan ning kordero. Katawan ng Kristo, sadsad na katamo, kimbye alananga.
Manalangin tamo. O ibang alanganggang pastol, ingatan ming kawan, amikabus king kapamilataning daya ng Kristo, at tariyan mo kaming painturo, king mi pangakong labwad, adwan miti kapamilatan ng Kristong ginumi. Lukluk na po sa guli. May pabengi po kaya kayungan. Kilagyo na po ning kaya katamong kura para kuya mong Arnis Serrano at ding bibilog po king Paris Pastoral Council panimula na pong Sister Bel Katikbak at panimula na po ring the Brother Chris and Sister Rona Gomez king Paris Finance Council antimurin kay antabe da po ding Mexico Town Fiesta Committee panimula na po ding kaya katang Knights of Columbus the Grand Knight Neil Pajardo. Pasalamatan tala po di mag-offer kaniti pong kanang mayaldo ning kaya katapon nobe ng misang parangal king kaya katang patulunan ng Santa Monica, dem Barangay Santa Cruz Maragul, EMDC, Honorarias, Couples for Christ, ang pong Singles for Christ. Dakal po dakala salamat kaya kayo. Antimurin, pasalamatan tala po din hanggang sponsors kaniti pong kanamayaldo ning misa. At pasalamatan tayo po yung kikatang pong bisitang pari, ingkura para ko na po ning St. Joseph Parish, King Cabalanchan, Bacolor, Pampanga. Reverend Father Marianito B. Malyar. Salamat po among king pangpaunlak yung king kaya kaming invitasyon. So, magbalik kay po king Kapiestan, Mipor. At bukas po, may kitikita po pa si Bayo, king Kapitong Aldo, yung kikatang bisitang pari, Reverend Father Carl Louis Kabigting, at yung kikatang mag-offer, manibatan la po king San Jose Matulid, Laput, ding members and officers na po ning apostolado ning panalangin, Missionary Families of Christ, Lector Ministry, Marriage Encounter, ampong pamilya. Antimurin po ding schedule tao po king daratang akapiestan, Aldo Webis, May 4, 6:30 na po ning abak, ing manimuna po king misa yung kikatang pong Arsobispo, Most Reverend Florentino G. Labarias. At ita pong alas 8 ning abak, yung kikatang pong Arsobispo Emerito, Most Reverend Pasiano B. Aniceto. At 9:30 po, Reverend Father Mark G. Manabat, po ding guest priest. At ita pong alas 6 ning bengi, Reverend Father Fiel Louis and pareha. At kaya po na po ning misang alas 6 talo kaya po yung kiyakatamong prosesyon king malalarawan ning kiyakatamong patulunan Santa Monica. Pasibayo po dakal po dakala salamat kaya kayo. So bayo kaya po being final blessing, dakal po dakala salamat. Actually, ako po first time may kumbiray ni even yung panahon na nga pong Mark, may kumbira na ako rin kaya kayo. Ne? At kaklase kaya po, an po pa'y apong EJ, ne? Kaya ni King Gulo, ti Father EJ, may kaklase kami po. So yun ako po bayo kaya kayo, do ay may kapag-apostolate during my seminary years, pero dengaliwang baryo yu po pag misa kula naman, nang kay pasaw pya po yapong arni ka na ako. Again po, dakal po salamat. Ing ginuman at tiliya kaya kayo, dukoy la po rin kaya kayong buntok. Kinang Diyos, salamat kin pa magpastol mo kay kami. Emo kay sa paboreng malilili, emo kay paboreng luluwal kin pasbul na ning kawan. Ban kanita ginuman at tili kami siping mo. Nung lukarin mo kami darala, balo miya kay mi paroro, nunay kumabisi kami. Adwan miti kapamilatan ng Kristong ginumi. At bendisyonan kami ipayang Diyos ng Ipa, Anak, at ng Banalay Espiritu. Ing misa mi daon umay kayong pakalulot-lugod ng Diyos.
panalangin mo kami.